Reka nkwifuriza ikaze udahwema kubana n'ibiganiro by'Indongozi TV isaha ku yindi umunsi ku munsi. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe ariko kanya kugira ngo uyikore kugira ngo ubane natwe mu biganiro tugenda tukugezaho cyane by'umwihariko ikiganiro The Coffee Break. The Coffee Break cya kiganiro kikugezaho amakuru agezweho, amakuru akorewe ubucukumbuzi, amakuru yizewe kandi ayandi ya mbere utasanga handi. Aka kanya nakubwira ko amakuru agezweho nuko hari inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababaro aho u Rwanda rupfushije umujenerali, umwe mu bajenerali babayeho ku butegetsi bwa Habyarimana ndetse nyuma kaza no gukomereza ku butegetsi bwa RPF ndetse n'ubutegetsi bwa leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Uwo nta wundi ni retired General Marcel Gatsinzi, uyu wigeze kuba Minisitiri w'ingabo, aho yitabye Imana azize uburwayi aho aguye mu bitaro byo mu Bubiligi aho yari arwariye. Amakuru y'urupfu rwa Gatsinzi Marcel akaba amenyekanye kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, gusa bivugwa ko yapfuye ku wa mbere aho yari mu bitaro mu gihugu cy'Ububiligi ku mugabane w'Uburayi. Amakuru agera ku Ndongozi TV nuko avuga ko Marcel Gatsinzi retired general atari umuntu urembye cyane, ahubwo icyabaye nuko yumvise atameze neza akajya kwa muganga. Agezeyo mu gihe bagishaka uko bamufasha agahita yitaba Imana. Bivuze ngo ntabwo yitabye Imana kubera ko yararembye, ahubwo nuko we muri we yiyumvisemo ko atameze neza akaba yajya kureba muganga ngo amurebere ikitagenda neza. Marcel Gatsinzi yarasanzwe aba hano mu Rwanda, gusa yari yaragiye mu Bubiligi ku mpamvu z'ubuzima kugira ngo abashe kuba yakivuza. Ababanye na retired General Marcel Gatsinzi bavuga ko yari umugabo utuje, ukunda igihugu, udakunda amatiku kandi w'inyangamugayo. Unkundire tugaruke ku mateka ya General Marcel Gatsinzi, ukaba yari retired aho yarari mu kiruhuko cy'izabukuru nk'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru. Nkwibutsa ko ipeti rya General riri mu mapeti akomeye mu Rwanda, ndetse akaba ari mu bantu bakeya cyane muri iki gihugu bari bafite ipeti rya General Marcel Gatsinzi yaboneye izuba ku Muhima, ubu ni mu karere ka Nyarugenge, hari mu 1948. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza rya Sainte Famille, aho naho ni hafi no mu mujyi barahazi kuri paroisse ya Sainte Famille. Akomereza yisumbuye muri Saint André aho yize ikiratini ndetse na science, aha hari mbere yo kwinjira mu gisirikare afite imyaka 20 y'amavuko. Gatsinzi yamaze imyaka 2 ahugurwa mu ishuri rikuru rya gisirikare cyangwa se École supérieure officielle militaire SM, ahava na ipeti rya liyetona aho hari mu mwaka w'1970. Kubera ubuhanga bwe yahawe akazi akajya ahugura abandi basirikare, ndetse bituma nawe abona amahugurwa menshi yaherewe mu gihugu cy'Ububiligi hagati y'1971 n'1976 mu ishuri ryigisha iby'intambara Institut Royal Supérieur de Défense, aho yavanye ubumenyi bwo kuyobora ingabo. Ahangaha hari mu gihugu cy'Ububiligi ubwo yari muri iri shuri. Ubwo u Rwanda rwagwirirwaga n'amage ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Marcel Gatsinzi yari afite ipeti rya koloneli, ndetse yari umuyobozi w'abofisiye bato mu ishuri rya gisirikare cyangwa se École de sous-officiers ryari muri komine ya Ngoma, ubu ni mu karere ka Huye. Nyuma y'iraswa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku wa 6 Mata 1994, General Marcel Gatsinzi yahise agirwa umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu, kuko General Major Augustin Nsabimana wari uriho yari yapfanye na Perezida Habyarimana. Uyu mwanya yawumazeho iminsi 10 mbere yo kwirukanwa n'ubutegetsi bw'inzibacyuho bwariho asimburwa na Koloneli Auguste Bizimungu. Ingabo za RPF inkotanyi zafashe Kigali, maze General Gatsinzi wari ufite ipeti rya Brigadier General ari mu nkambi ya Kigeme aho yari kumwe n'abandi basirikare. Aha yahavuye agana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo anyuze mu karere ka Rusizi, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Gatsinzi yabaye
Ikindi nakubwira nuko Marcel Gatsinzi yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ukwezi mbere yo gutaha akinjira mu ngabo za RPF akigeramo aho yahise ahabwa ipeti rya Colonel. Inshingano za mbere yahawe muri RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda zimaze guhuzwa nizahoze muri FARE cyangwa se ingabo za Habyarimana zari zo kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka mbere yo kugirwa umuyobozi wa military police n'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ni perereza NSS. Iki gihe yari afite ipeti rya Major General. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 nibwo General Gatsinzi yahawe iri peti ryo kuba generale, aba umusirikare wa mbere mu Rwanda ubonye ipeti rya generale. Yabaye Minisitiri w'ingabo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2002 kugeza mu bihumbi 2010, umwanya yamazeho imyaka igera ku 8. Nyuma y'imyaka 7 n'amezi 6 muri Minisitiri yagizwe Minisitiri w'impunzi n'ibiza hagati ya 2010 kugeza 2013. Mu Kwakira 2013 nibwo General Gatsinzi yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Icyo gihe yari kumwe n'abajenerali 5. General Gatsinzi Marcel wari uhagarariye abagiye mu zabukuru yavuze ko nubwo basezerewe mu gisirikare bazakomeza gutanga imbaraga zabo mu kubaka umuryango nyarwanda. Yashimye Imana yabarinze mu bibazo bagiye bahura nabyo kugeza ubwo u Rwanda rwongera kurangwa n'amahoro. Mu magambo ye bwite yateruye agira ati tuzatanga umusanzu wacu mu rwego rwo gukomeza kugira igihugu kirangwa n'amahoro. General Gatsinzi mu zabukuru amaze imyaka 45. General Gatsinzi icyo nakubwira nuko yagiye mu zabukuru amaze imyaka 45 mu gisirikare. Usibye inshingano yagiye akora, yari n'umukunzi wa ruhago cyane by'akataraboneka kuko mu ikipe yiyumvagamo harimo ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya APRFC y'ingabo z'igihugu. Mu kubyiruka kwe n'umuntu wabyirutse akunda ruhago ndetse agakunda no koga. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo kandi imutuze aheza. Nanjye ngushimire ikiganiro The Coffee Break kikugezaho amakuru agezweho ku Ndongozi TV ngisoreza ahangaha. Unkundire tubane mu biganiro byacu bitaha biri imbere kandi ukomeze kubana natwe umunsi ku munsi. Mwibutsa ko niba utarakora subscribe akaniko kanya ngo ubashe kuba wakora subscribe. Ibi biganiro niba ukunze ibiganiro tukugezaho bisangize n'abandi kugira ngo amakuru ajye akugereraho mu gihe. Astra visa, au revoir, bye bye.